Kolike su šanse da je kraljica zapravo ubijena? Ovo su teorije zavere o kojima priča ceo svet. Prva teorija je da je kraljica umrla još pre par meseci i da se samo čekao pravi trenutak kada će se objaviti ta vest. Iz Buckinghamske palate u toku noći javljeno da je kraljica teško bolesna, niko do tada nije znao da je kraljica teško bolesna i da je ukazana stalna nega. I da je kraljevska porodica u dogovoru sa tajnim društvom odložila vest o njenoj smrti kako bi tajne društvo mogle da naprave još veću krizu u svetu, a da ceo svet priča o smrti kraljice Elizabete. Neki od teorija zašto je kraljica živela toliko dugo je da je pila dečiju krv zbog adenohormona koji ima najjači efekat podmlađivanja svih organa, ali taj adenohormon se dobijao kada se dete zlostavlja, maltretira, uplaši se, tada se stvara adrenalin, dete se ubija i taj adenohormon se vadi iz njihove kiče. Jezivo zvuči, teoretičari kažu da je se upravo pogoršalo stanje zato što je pila mnogo te krvi. Ja iskreno ne verujem u ovo, a presudite sami. Treća teorija govori o tome da se znalo da će kraljica uskoro da umre.